selingaqalisa ibizo lesibongo. Margaret Mpofu. Mina ngisebenza ngezandla zami ngirecycle amaphepha ngiwayenze kuma-bags wona la liwabonayo. Siyawarola amaphepha siwa-treat sibe sesiwahlanganisa lama-bags amancane sesenza izikhwama lezi ezimangalisayo. I-SMEs isinceda ngokuthi iyasibiza kuma-exhibitions anjengawona lawa. I-support yangikhona bese sizayithola khona lapha siyabe sibiza khona i-SMEs kulapho sithola khona ama-customers ethu ukusivulela ama-markets. Selileminyaka emingaki liphatheka ekubhizinisi yenu? Ngiqalise ngo-2015 ngoMeyi 2015. Ngingakhuthaza lithini amanye amakhosikazi ahleliwe endlini angazi ukuthi engasebenza athini? Amakhosikazi kumele aphakame sibili ngoba ilizwe ngaphandle kwenkosikazi kaliphumeleli. Ufuna umuntu ongumama ukuthi aphakame asebenzise izandla zakhe abuye azehlanganyela labanye omama. Especially ngahamba emahhovisini e-SMEs bayabalayela ukuthi bahambe bayabona abanye nobani ongabasiza ukuthi bayenze kanjani.